Assalamu alaikum, hello friends, welcome to Learning Tajik with Achilovs. My name is Hussein and behind the camera is my brother Hassan. This is week 37 and our first phrase is I want or I'd like, man mekhoham or man mehostam. Man mekhoham will be I want and man mehostam will be I'd like. Okay, so man mekhoham and man mehostam. And all of the sentences, all of our examples today in this class will be with I'd like or I want. Alright, the first one is I want to eat ice cream. Man vохӯрдан мехоҳам. Man vохӯрдан мехоҳам. To drink. нӯшидан. Nӯшидан. Okay? Nӯшидан. So, I'd like to drink a cup of tea. Man як пиёла чой нӯшидан мехоҳам. Man як пиёла чой нӯшидан мехоҳам. And if you want, you can put мехоҳам at the beginning, so it will be man мехоҳам як пиёла чой нӯшидан. The meaning is the same, but it's more natural if you put мехоҳам at the end. Man як пиёла чой нӯшидан мехоҳам. In the northern part of Tajikistan, especially in Khujand, where we are from, Hassan and I, my brother and I, we say чой хӯрдан instead of чой нӯшидан. Хӯрдан is to eat, yeah, that's how we say чой хӯрдан instead of nӯшидан. And it's not common everywhere in Tajikistan, mostly in the northern part of Tajikistan. To take a shower, ҳаммом кардан. ҳаммом кардан. ҳаммом кардан. And also some people say обозӣ кардан. Обозӣ is more like swimming, but people use both of them, ҳаммом and обозӣ. Alright, the sentence. I want to take a shower first. Man аввал ҳаммом кардан мехоҳам. Man аввал ҳаммом кардан мехоҳам. To rest a while. камтар дам гирифтан. камтар дам гирифтан. камтар дам гирифтан. And the formal way would be like каме дам гирифтан. каме дам гирифтан. And the sentence. I can't run anymore. I want to rest a while. Man дигар давида наметавонам. Man камтар дам гирифтан мехоҳам. One more time. Man дигар давида наметавонам. Man камтар дам гирифтан мехоҳам. To change my clothes. либосамро иваз кардан. либосамро иваз кардан. либосамро иваз кардан. And the sentence. These colors don't match. I want to change my clothes. ин рангҳо на он қадар хубанд. Man либосамро иваз кардан мехоҳам. Okay, one more time. ин рангҳо на он қадар хубанд. Man либосамро иваз кардан мехоҳам. There's another way to say these colors don't match. In Tajik it will be ин рангҳо мувофиқ нестанд. Мувофиқ нестанд, don't match. It's the literal translation, but на он қадар хубанд sounds more like natural. ин рангҳо на он қадар хубанд. To go back to the hotel. ба меҳмонхона баргаштан. ба меҳмонхона баргаштан. ба меҳмонхона баргаштан. Alright, and the sentence. I have a headache. I want to go back to the hotel. Сарам дард карда истодааст. Ман ба меҳмонхона баргаштан мехоҳам. Сарам дард карда истодааст. Ман ба меҳмонхона баргаштан мехоҳам. To buy. харидан. 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 And the sentence. Бахтёр wants to buy a new house. Бахтёр хонаи нав харидан мехоҳад. Бахтёр хонаи нав харидан мехоҳад. And Бахтёр is a male name. To go to. Ба рафтан. Ба somewhere рафтан. Ба мактаб рафтан. To go to school. Like that. Alright, the sentence. My friend wants to go to Disneyland. Дӯсти ман ба Disneyland рафтан мехоҳад. Дӯсти ман ба Disneyland рафтан мехоҳад. To visit. сафар кардан or хабар гирифтан. Сафар кардан. Сафар кардан is to go abroad, to go overseas. And хабар гирифтан is to visit someone, to visit your grandma or to visit your relatives, like that. Okay, so I'd like to visit Singapore. Man ба Сингапур сафар кардан мехоҳам. Man ба Сингапур сафар кардан мехоҳам.
To meet вохӯрдан вохӯрдан вохӯрдан. Okay, so I want to meet you in person. Man bo shumo shakhsan вохӯрдан мехоҳам. Man bo shumo shakhsan вохӯрдан мехоҳам. Alright, that's been it. Thanks a lot for watching and hope to see you in the next video. Goodbye. Khair.